Kanigade All India Radio Shillong ka kubor ban pule do Richmond Karluki. Ki mat bakongsan jong ka kubor mentagastep. Menteri Rang Bado ke India bat ka Menteri Rang Bado ke Bangladesh klesoy yahnyo telig saskular nen gesngi. Menteri Korbari ke Sarkar Pedeng ula play ke North East Handloom and Handicraft Exhibition har kenong ba aizol nen gesngi. Badu Presiden keri ula ai kublei ki breo keri ha ke jingra ke ya ka Durga Puja. Ka kubor ke babenia. Menteri Rang Bado ke India Narendra Modi bat ka Menteri Rang Bado ke Bangladesh ka Sheikh Hasina kila penlong ki jinge kran ha New Delhi nen kesngi bat kle kran ki jinge dai jong ki arri. Ka India bat ka Bangladesh kle so ya nyutli ki saskular ha ki benta be dai bat ka ki kampen roy na ka benta ki samla ka lariti ka thok ka pule bat kiwe kiwe. Kini kino gelam kila pleru ya lightly ki project lengba ka video conferencing kentob ega jingthiet ya ka LPG na Bangladesh. Kiwai pat ki project ki kentob ya ka Vivekananda Bhavan Haram Krishna Mission ha Dhaka bat ka Bangladesh India Professional Skill kan ong biang bat ka Bangladesh India Professional Skill Development Institute. Narendra Modi ulong babro arri kila dap play ya kan artli ki project ha ka shisnam balalet. Ka Sheikh Hasina kalong ba ka jinga day hapadang ki ari kalaklan ba ha kisnem ki balalet no. Baro argut kinogelam kila penpaw ki jingdon kam manit trailang ha kaliang yadari bandan ki jing singay. Narendra Modi ulero ya ki jingbam ailat ka Bangladesh watang kendiadru ya ki kamle no. Presiden keri Ramnath Kovind ulero ya ke Bangladesh nagbenta ka matre kam bam ailat watang kendiadru ya ki kamle no. Ulong bagi jinge trailang ke India bat ka Bangladesh ban pendu ki kamle no kila seiso. Ha ka je kendo ya ka Menteri Rang Bado keri Bangladesh ka Sheikh Hasina ka badon he India Menteri Presiden keri henin gesngi laong Rashtrapati Bhavan bag India ka kwa ban penklan ya ka jingedai bat ka Bangladesh. Menteri Korbari ke Sarkar Preng Amit Shah henin gesngi laong bag Sarkar kan salak banwanra ikilan rel broad gauge syakanong ba aizol kada kesenam arhajar arpuwe. Haba play kejing peninam North East Handloom and Handicraft Exhibition hakanong ba aizol Amit Shah ulong ba Sarkar Narendra Modi ka ai tilot banwanra yaki kampen roy hakathan dalam mingi. Ulong ba po ka Pradhan Mantri Ujwala Yojana arpula hajarngot ki breu hakajla Mizoram kila yo eka gas shed jing shed LPG. Shosho ulong ba Sarkar Narendra Modi kelarai ban kenyu usiet kum uway ni gijat plang kadang bakan kentiu ya kayo kokot joki breu. Na kinikaray kabali ojing mentoy tam kinday kathan dalam mingi. Menteri Kabinet Development of North Eastern Region Dona Dr. Jitendra Singh ulong baya kesaskular bede bekerja ke kaput belatip kumkalan border agreement bat ke Myanmar la pendap bat ke projek banlet banwan bat ke Myanmar leng bakiwa kelas sedang. Ka jing thap kerteng na kabenta ki elections ki yang dorbat tawan ke jela Maharashtra bat Haryana kelakut no hendin kesngi. Ka jing bishar ki kot kisla kan long lasai kesngi. Ha ka jela Haryana bon ki kertong na ki sengsen pertai boper bat ki kertong klemseng kilalit ban thap kerteng hendin kesngi. Ha ka jela Maharashtra kaladon lupa ka jing esnoto jingmut banit trailang ha pedeng ke BJP bat ke Shiv Sena. Kani ko kubor kawan Shafi nag All India Radio Shillong. Presiden keri Ramnath Kovind ulai kublai ki breu hakamet shwa ka jingle aniam Durga Puja. Hau kerwo Presiden ulong ba ka Durga Puja kadai kadak jong ka jing job ka babha persya ka basniu. Bat ka penklan ya ka jinged ba ka jing shisha bat ka hok kin yang rasong. Ulong ba ka Durga Puja ka ay mensia mi ki breu ban bod ikalenti jong ka jingle hok bat ka jing shisha. Shosho ula benrap ba kani rap banra iki jing mentoy jong ki kampen roy sya ki jaka ki bakendong bha ha ki emlang saalang. Presiden ula kentui ki breu banra ke kani ki jingle amyam da ka jing shitraham bat ka jing eswoto jing mut. Ka Rotary Club Jowai rengkat ke jinge trelang bat ka Meghalaya AIDS Control Society hendin gesngi kala penlong ya ke jingno senyang ya ke senam ha ka blood bank jong ka Jowai Civil Hospital ha ka district West Jaintia Hills.
I Dr. Pichela Bedekmi eka blood bank hagajing keran jong I Ilong baka Rotary Club Jawai kelale eka kambabha ban plat em miki brio badan kam shisha ya kajing yarap. Ila penslur ginong shong shnong ban mi chekmat ban no senyang ya kasnam ban plat em ya kajing em jong no re jong no. Ila ong ru balada ai snam kidon kajing mentoy kum kajing duna na kajing pangklong snam kajing biang ka blood pressure bat kiwei. Ka Council of Scientific and Industrial Research CSIR kalalap ya kabut thamai ha kajing shina ya kajing penbethai ha badan kajing lekaban da ka baperkhat ya kajing penduna kajing penjaklia ya kamariang bat kajing mai ka kot kakhya u menteri katenat ka kot kakhya ka sarkar preng u Dr. Harshvardhan u lapen I ya ki keu sentiu kilat bat kajing penbethai balashna da ka CSIR ha kajing kendo bekilat patai kubor hani Delhi hindin kasngi Ulapan bena baya kinel aban yo mentah hakiyo. Menteri uliato baya arspa lepo teli kisah sekolah risiko to jengmut bad ya shispa andrupsan teli kisah sekolah non-disclosure agreement lesai bad kinoshna ya kini kipataka. Ulong balale ekane halor ka jing jengmut ka yeng syari bahedo hakari ke Supreme Court. Menteri Keterangan Information Bat Broadcasting ke Sarkar Pedang Prakash Javadekar henin gesni ulong ba ke Sarkar Pedang ka trishitam lenter bat syem mikilat ban penklan ya kayok kokot. Menteri ulong ya kane ha bakeren ha kinong patai kubor halakno. Ulong ba ha kasisnam san banai balalet ke jing airam ka Reserve Bank of India syakiwe-kiwe bank kalahyar da sansha. Bat kane kat penklan ya ki karkhana bat ka dor jong ka sudru kan sahyar. Ulong bagi Sarkar Pedang kala syemekarai ban pendunai ke khajna corporate tax bat menta bon ki company ken sawan che India bat ka jingbei tengka joki kan senang kiu. Ulong shosho bagi jing pendia soalang ki babun ki bank hajo kelanang penklan ya ki kambang. Chief of Air Staff Air Chief Marshal Rakesh Kumar Singh Bahadoria nin kesngi ulong bagi Indian Air Force kalong kebala kre abha hagi jing terekam jongka bat kalala bande shibun ki hagi ni kesnam kebala lek kentop ya jing terekam ha balakot hagaji kendo ka hagasin ke beningkong bakilat patai kubor uniu kle ke Indian Air Force ulong ba ke Indian Air Force kalong kebala kre bande persya ki kam sniu bat kam shania tang hai jing job ki balet no ulong shosho ba jing don ki Lingson Rafael bat S400 ki rap shibun bat penklan ya ke Indian Air Force ka Sarkar Jammu bat Kashmir kalasya ke kenhuan jogeseng National Conference na Jammu Province bani kendo yau Presiden geseng Dr. Farooq Abdullah bat Vice President Omar Abdullah kinasya set patok mentah Udongai kitian geseng National Conference uliato ha udongai kubor ke AIR News Jammu bala ai jingbet banlet jingo ikini ki arngot menha kesni palai laban kedau hang ni bagi dong yalam ke National Conference ha Jammu Province ke kerpa diulat ke Jammu bat Kashmir ban ailat iki banlet ikendo ikini ki dong yalam ki beren menta ha patok Udkhot ke Niti Ayog Vinod Paul ulaban halor ke jing kam ban kenteu ke jing tip tenrai bedai ban ke jing snai ki tiar sumarpang kenang ban klan kilat sumar hak emlang salang Vinod Paul ulong ye kene abakran ke conference Comprehensive Regulation of Medical Devices balapenlong ke Association of Indian Medical Device Industry bat ka Biotech Consortium India Limited New Delhi henin kesni Bat katu ko kubor kalukot dengan step ke Balawan Shafi dan All India Radio Shillong. Hak por prabajeng ini so ke Delhi Station dan ke benta ke kubor hak ke tian hindi ke banbot ke kubor hak ke tian pareng hak por prakat san minute. Ni pengemar ki kinong snap bah ke por prashteng dengan station penio ke kubor ke tanj dalam mi hak ke tian pareng. Sloba menap mentah ki kubor na Delhi ke por mentah ke la janda partat praduna san minute.